rappeler. Ke a leboha ke dumedisa bohle lebitsong la moleki wa rona Jesu Kriste. Ke se ke bile re kopa tshwarelo ka baka la morangrang ho qala ka mora nako. Ke tla kopa hore ke tsebe se ke tswela pele hang fela tshebeletsong ya rona le dumediswa ke moruti Thapelo Mashwabathe ho hlaga kwano ka Lesotho, mme ditaba tsa rona di dutse hodima ntho e le nngwe fela, e leng mohlolo wa sefapano. Mme taba ena ke rata re tle re shebe, re shebisana ho latela seo re se fumanang ka kwano ka lentsweng la Ntate Modimo. Ke lakatsa hore letsatsing la kajeno re ke re shebeng mohau le lereko moo Modimo a fihlileng a di kopanya teng. Haholo ke lakatsa re tle re nke taba ena rona re tloha ka kgaolo ena ya bukeng ya Yesaya, re tloha kgaolong ya 10 le metso buka ke ya Yesaya kgaolo ke ya borobong. Kgaolong ena ya borobong bukeng ya Yesaya re shebe ditaba tseo e tlare ha re fihla ho Baroma kgaolo ya 5 temana borobedi, e leng mohlodithero wa temana ya rona. Mona moo kajeno re shebanang le mohlolo wena wa mohau ka moo o sebeditseng ka teng. O re mona Isaiah temaneng ya boraro ho isa temaneng ya pele ho isa ho ya boraro, empa lefifi le keke la nna la e ba teng lefatsheng le leng tsietsing jwale. E re ka ha mehleng ya pele a swabisitse lefatshe la Zabulone le la Neftali, mehleng ya qetello o tla tumisa naha e sikang le lewatle le mose wa Jordane, e leng Kgalelia wa baditjhaba. Setjhaba se neng se tsamaya lefifing se bone lesedi le leholo, lesedi le kganyeditse ba ahileng naheng ya moriti wa lefu. Ho na le dintho tse ka bang tharo fela tseo ke tla lakatsa re tle re di shebe. Ya pele eo re fuang ke ya hore Johanne kgaolong ya pele o re fa ka Jesu, mme o re fa Jesu e le lesedi la lefatshe. O re fa Jesu e le lesedi le kganyang lefifing. O re fa Jesu e le lesedi le bonesetsang motho e mong le e mong ya hlahang lefatsheng. Mme o re fa ho tloha temaneng eo ya 12, Johanne o re
lesedi le ne le lefatsheng, mme lefatshe le hlahile ka lona, mme lefatshe ha le a ka la le tseba, le ne le tle habo lona, mme ba habo lona ha ba ka ba le amohela. Jwale fumana o re, empa bohle ba le amohetseng le ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo, e leng ba dumelang lebitso la lona. Momamedi ya ratehang, ke seo Johane a re nehang sona, empa ha re hlokomele mona hore re moo Esaya a re fang hore karolong tse pedi tse ke di ammeng. Ya pele o itse mehleng ya qetello, ke dumela ke mehleng eo nna le wena re tsebang re phela ho yona, hore naha e neng e le tsietsing ya lefifi, mme mekgahlelong e mengata ka hare ho Bebele, lefifi le tshwantsha tahleho, le tshwantsha sebe, le tshwantsha timelo. Mme ke lebakeng lona lena leo efanyedi ena ya Kreste e tlileng, e tla e fihla e ema mehleng ya qetello. Efanyedi ena e hlaha e tumisa taba tsa lesedi tseo e mong le e mong wa rona ke dumelang hore o bohloking bo boholo ba lesedi la efanyedi ya Jesu. O re mona Esaya lefifi lesedi lena le tumisitswe le sika le lewatle la Galileya wa baditjhaba. Jwale temaneng ena bobedi o re setjhaba se neng se tsamaya lefifing se bone lesedi le leholo. Lesedi le kganyeditse ba ahileng naheng ya moriti wa lefu. Ka lebaka lena ke la ka bontsha ntlha tsane tse tharo hore lefifi le bontsha sebe, le bontsha timelo, hape le bontsha tahleho. E le hore ditaba tsena mamedi a ratehang di re fa hore Kreste o tlile, e le yena ya fihlang a namola, e le yena ya fihlang a re thusa hore re tle re tswe lefifing, mme re tle re kene leseding. Ke lakatsa hore re le temaneng ena ho Yesaya kgaolo ya 9 re kene temaneng ya 6 se re di kopanya fela. O re mona Esaya ha re fa tharollo ya hore na ha re le tsietsing, ha re le moriting wa lefu, ke ka tsela efeng re fueng hore re bone mohau wa Modimo, re bone mohlolo ke na, ke hore re le dira ho Modimo. Paulos o tjho jwale epistoleng ya hae ho Baroma, empa re bile ra boela ngwa le Modimo. O re mona temaneng ya 6, hobane re tswaletswe ngwana, re neilwe mora, borena bo beilwe lehetleng la hae, mme o tla bitswa moeletsi ya makatsang, Modimo o matla, rabo sa feleng, morena wa kgotso, hore a hodise mmuso le ho tlisa kgotso e sa feleng troneng ya Dafita le mmusong wa hae. O tla o tiisa a o tshehetse ka toka le ka holoka, jwale le ka ho sa feleng. Tjheseho ya Jehova wa makgotla e tla etsa ho. Mamedi ya ratehang, hape mona ke lakatsa hore re fihlelle karolo e bohlokwa e reng ho fuwa lesedi lena e leng Jesu Kriste, jwalo ka ha re se re bone mane ho Johane kgaolo ya 1 temana ya 11 ho isa, kapa temaneng ya 10 ho isa ho ya 12 di re file hore Jesu Kriste e ne ile yana lesedi lona leo. Mme ka bokgutshwanyane re boetse hape re fuwa hore Jesu Kriste ke yena yenwa yeo a hlaloswang
e le yeo lesedi le neng le kganya lefifing. Ha re le mothating ona, ke lakatsa hape re tle re shebe hona bukeng eo ya Yesaya a re fe kgaolong ya 10 re bale temana 20 o re mona, mohlang o masala a Israele le ba phunyohileng ba ntlo ya Jakobo ha ba sa tla hlola ba tshepa mohlorisi wa bona, empa ba tla tshepa Jehova mohalaledi wa Israele ka nnete yohle ya bona. Jwale re tlisa karolo yane ya tharollo. O re mona Yesaya ka lebaka la kgatello ya lefifi le matleng a manna, lefifi le matleng a diabolosi, mme ke yena ya busang batho ka lefu, ke yena ya busang batho ka tahleho, ke yena ya busang batho ka tshabo, hape ke yena ya etsang hore batho e be dira ho Modimo. Re ke one karolo ena e nngwe hape, re fuwa mona hore ke ka tsela efeng Jesu a ileng a phahamiswa re tle re mo bone, ke ka tsela efeng Kriste a tlileng ho re thusa. Mme ke lakatsa ha ke le mona re bale Johane ke efangeli kgaolo ke ya 3, re shebe temana ya 14. Johane ke efangeli kgaolo ke ya 3 temana ke ya 14. O re mme jwale ka ha moshane a fanya eno ha felleng, mora motho e ka kgona a fanyehwe jwalo. 15. Hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. 16. Bane Modimo ratile lefatshe hakalo ebile wa le neha mora ona ya tswetsweng a nnotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. E re kgutlisetsa hape taba ena hore na Kriste ena ya hlaloswang ho Johane kgaolo ena ya 10 kapa kgaolong ena ya 3 temaneng ya 14 ho isa temaneng ya 16, re a newa hore ke ka lebaka la hobane Modimo temaneng ya 16 ke ponahatso ha Johane a re hobane jwalo ka ha moshane a fanya eno ha felleng, le mora motho le yena e ka kgona a fanyewe. Ho thagiswa ha Jesu Kriste ke ho pepesa, ke ponahatso, hantle ke pontshuwa ya lerato la Modimo, ka moo Modimo o ratileng motho, ka moo Modimo o bonisetsang motho lesedi la lerato la ona, ka moo Modimo o ratang hore motho e le yena ka kgetho ya hae a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Ke temana 16 ho Johane kgaolo ya 3 le ya 17. Mme o re fa hore ke karolo ye molemo ye bohlokwa, empa ke lakatsa re kgutlele ho Baroma kgaolo ya 5 temana ya 8. Baroma kgaolo ya 5 temana ya 8 e re, empa moo Modimo o tutisitseng lerato la ona ho rona teng, ke ka hore re sa le baetsa dibi Kriste o bile a shwa sebakeng sa rona. Jwale mona temana ena e re, Modimo moo o tutisitseng lerato la ona teng, eka tse neng tse di etsahala momamedi ya ratehang pele Kriste a eshwa. Haleluya. Eka tse neng di ntse di etswa mehleng ya baprofeta, mehleng ya baholoholo bo Abrahama, bo Noe, ho tloha ho Adama. Ha o mamela mantswe ana a moapostola Paulus, o re jwale ho Kriste ke moo Modimo a tutisitseng lerato la hae, mme re shebeng ka mokgwa o e ngodilweng ka teng.
o re mona moapostola Paulosi mo modimo o tutusitseng lerato la ona teng ke hore re santse re le baetsadibe re bile ra boelangwa le modimo. Ha o mamela temana ena hantle e re fa hore modimo o re neile Kriste hore a shwe sebakeng sa rona, mme ha Kriste a se a shwele re bua tjena ke 2000 tse nang le metso e 21 ka jeno. Kriste a ne a thagiswe, Kriste a ne a tswe bafung, Kriste a ne a nyeloele lehodimong, Kriste re mo lebelletse ho kgutla jwale a tlo nka bao itseng ha modimo o ne o tutisa lerato la ona ka ho fanyea mora wa ona sefateng kapa sefapanong hore a shwe dibing tsa rona. Bibele re ketso yeno ke pontsho ya lerato le tutileng la modimo, ho fanyewa, ho thagiswa, ho shwa ha Jesu mane sefapanong. E re Bibele e ne e le ha modimo o beha melamu fatshe, ho no ho se letho le sa setseng la bo modimo ho pholosa lefatshe. Ha ho letho ngwaneso le tla sala le ntseng le le teng le re ka nang ra itshepela lona ho feta Jesu ya shweleng. Temana e re e ne e le ponahatso ya lerato ha le tutile la modimo, ha le phahame lerato le la modimo. Mme ho bua ina, ho bua hore ha se le baka ngwaneso mo tahleho ya sebe mo le lefifi la sona e ka bang di o kentse teng. Bibele e re ho Kgenese kgaolo yane ya boraro, modimo wa tsamaya tshimong mantsibua ha o phodile, wa re atama o kae. Efanyedi e qadileng ka modimo ka sebele ke yona yena yeo re bolelahang, ke yona yena yeo tjhaba se lefifing ho ya ka moprofeta Isaya, se neng se le tlasa moriti wa lefu o rialo kgaolong ya 9 bukeng ya Isaya temana ya 2 le ya 3. O re jwale se bone lesedi le leholo, bitso la modimo ha le bokwe. Se bone lesedi lena jwang na? Se bone lesedi lena hobane Jesu a ile a bonahatswa sefapanong ele ha ele lerato la modimo le bonahala le fihla sehlohlolong. Taba ena e re fa taba e le nngwe, re sitwa ho bona modimo, re sitwa ho ba le lesedi la bophelo, re sitwa ho tswa maimeng a rona, re sitwa ho bona bophelo bo kanqane ha ise ka Jesu Kriste. Mme ke lakatsa hore re tle re shebe karolo ena ho kgaolo ya 14 le kgaolo ya 11 chapter 11 bukeng ya Isaya temana tse ya pele tse kalang mono dire empa lekala le tla tswa khutung ya Jese le hlomela metsong ya hae le behang ditholwana. Moya wa Jehova o tla dula hodima hae, moya wa bohlale le wa kelello, moya wa keletso le wa matla, moya wa ho tseba le wa ho tshaba Jehova. O tla thabela ho tshaba Jehova, a ka seke a hlola ka tjhadimo ya mahlo, le ha e le ho tswa ka ho utlwa taba ya bare. Ba bang ba rona ke a tseba hore e nngwe le mamang a mabaka a entseng hore kajeno bophelo e be bo bodutu e ka bang e ka sehlohong ke hore ditsebeng tsa bao e ka bang ba o rata, ditsebeng tsa eo e ka bang wa o tshepa, ditsebeng tsa eo e ka bang
o ne a o hlompha empa ka lebaka la bobare ditaba di senyehile. Jwale Bibele e re ke Jesu fela lehlomela la kutu ya Jese ya ka tsebang hore a se ke a nka ditaba tsa bobareng, a tlisa lesedi la poloko, a tlisa kgotso ya nnete, mme a o fe bophelo bo sa feleng. Ke lakatsa hore ha re isa ditaba tsena tsa rona moo re tla qetella teng, re ke re boele hape re shebe hona bukeng yeo ya moprofeta Yesaya, re shebe kgaolo ya 50 a metso meraro. Isaiah 53 e na le taba tse kgolo tsa bohlokwa tseo ke lakatsang re di shebe tse buang ka Kriste eno. Ngwaneso re o biletsa nthong e le nngwe, ke Kriste fela ya tsebang, ya fanweng, ya hlatswang dibi, ya hlwekisang makgopo, ya etsang seo motho lefatsheng, kereke lefatsheng, mebuso lefatsheng, maruo a lefatshe, ho ruteha le matla ao e ka bang motho o a fumana lefatsheng di kekeng tsa mo tlisetsa ona ha e se Jesu Kriste ya nehang motho kgotso ya sebele, ya tsebang ho lokolla batho ditlamong tsa emobe, yena yeo e leng yena fela ya nang le matla ho re thusa hore re tsebe ho tsamaya moo a batlang teng. O re athe ke temana boraro tshwarelo o nyatsitswe a furallwa ke batho, ke motho wa mahloko ya tsebang mahlomola, ya tshwanang le eo batho ba tshabang ho tadimana le yena. Re mo nyatsitse a re ka ra re letho ka yena, tshwaya mantswe yana. Ke bomadimabe ngwaneso ya ratehang lefatsheng la rona ka jeno, re santsane re na le batho ba nyatsang Jesu Kriste, re santsane re na le batho ba hloiswang Jesu Kriste, hore Jesu Kriste a se hlole eba yeo batho ba ka tadimanang le yena. Empa re ke o bolelle, e hlile nnete e jwalo, nako e a tla le jwale e haufi yeo mahlo a batho a kekeng a hlotse a kopana le ya Jesu Kriste, hobane mohla a tlang ha a sa tlotla a tlo shwela batho, ha a sa tlotla a shwela dibe tsa batho, ha a sa tlotla a tla kgutlela lebitleng, empa mohla a tlang kgetlo la bobedi o tla tla e le moahlodi, o tla tla e le ya tlo lata ba ileng ba seke ba tshaba, o tla tla tlo lata bao ba ileng ba seke ba tshaba lentswe la hae, lesedi la hae le lerato la hae. O re mona temaneng ya bohlano, athe o hlabetswe dibe tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona, kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse hodimo. Hona ke sephiri fela se hlaloswang ke diefangedi, empa re ke bue ntho kgutshwanyane fela karolong ena ya temana ena ya bohlano ho Isaiah 53. Isaiah 53 verse 5, karolo eo ya yona e qetela e re, mme re pholoswa ke maqeba a hae. E re Bibele, Jesu maqeba a bileng ho yena, Jesu maqeba a ntseng a le ho yena, ka ha so fole. Le baithuti ba Bibele ba nanela taba ya hore ke morero wa Modimo a tle a nne a be le maqeba ao ditshiu tsohle tsa bo sa feleng. Ngwaneso mamela, maqeba a ho Jesu ha a tlo fola, maqeba a dithagisa tse diatleng le maotong ke pontshua ya lerato la Modimo
bakeng sa batho ka mengwaga yohle. Lerato la Modimo ho Jesu Kriste ka maqeba a hae e tla be le pontshuwa ditshiu tsohle tsa bosafeleng, mme ditjhaba tsohle tse ileng tsa dumela lentswe la hae. Le wena ke o memela ho dumela ho Jesu, ke o memela ho amohela pheko ya hore maqeba, ya hore matetetso, ya hore boima bo se hlole bo o ba ho wena. Empa Bebele e re kete tse 2 tsa dilemo 21 ka jeno, e sale re ne re imollwe, e sale re ne re jarelwe, e sale re ne re fodiswe, e sale re ne re tsoswe, e le hore tseo tsohle ke tseo re seng re di etseditswe. Lebaka leo banna le basadi, bahlankana le barwetsana, barena le bafo ba imetsweng letsatsing la kajeno ke ka baka la ho se nei, ho se fane, e leng seo ke leng ka sona kajeno, hore a ko fe Jesu bophelo bo bosula. Fa Jesu merero eo yeo titebeditseng maikutlo. Neha Jesu morwalo o seng o sehlile mehopolo ya hao. O se o sitwa ho ba le thabo hobane o jarile tse loketseng ho jariswa Jesu. Ka lebaka la hobane na lesedi lena la efanyedi le tla wena ka jeno ho bonesa lefifi la timelo. O tle o phele, o tle o seke wa timela, hobane Jesu Kriste o hloka ntho e le nngwe, o hloka o le jwalo. Ke Paulosi ya re hlalosetsang hore lentswe la Modimo le matla ho fetisa disabole tse loditsweng ka nqa tse 2, le a hlaba le be le o phunyeletsa masapong le mmoko, le arola mehopolo ya kelello le maikutlo a pelo. Hobane ka hare ho rona baratuwa ho ahile lefifi, mme lentswe la Modimo le lokela le tlose lefifi. Ke lakatsa ho qetella ditaba tsa rona ka ntlha tse 2 tse 3 tse kgolo tsa bophelo bona. Ha re ba le Mateu kgaolo ya le 11, Mateu 11 verse 29 ho isa 30, e re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang, mme ke tla le imolla. Le inkele ho nna, hobane joko ya ka e bobebe le phahlo ya ka ha ina boima, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Ke verse 31. Ngwaneso ya ratehang, ha rena se sengata se re ka fanang ka sona. Tlo ho Jesu, ke yena ya fanang ka kgotso. Tlo ho Jesu, ke yena mmaballi wa rona. Tlo ho Jesu, ke yena ya re imollang. Tlo ho Jesu, hobane ha o le ho Jesu, le tseo e leng ditsietsi tsa mehla ena, ho yena ke bosesane ba kgwele. Ha o atamela Kreste ka tumelo, o keke wa ikwahlaya ka jeno. Ke sona se leng sa bohlokwa, seo ke lekanyang hore se molemo ho fetisa tsohle. Ha re ke re shebe ha re diella jwalo ka ke se ke bontshitse, re nke ntlha ena e le nngwe ya ntlha tse ding tse kgolo. Ha ke o lemose hore mo re ntseng re sheba teng jwalo ka ha kgafetsa re kgutlela bukeng ya Jesaja, ke hobane hara mangolo a Testamente ya kgale ke yena moprofeta enwa hara ba bang ya buileng haholo ka mosebetsi le katleho tsa Jesu Kriste. Isaiah 52 ha ke o balle temana 11 and 12 o re, fallang, temana 11 52 Isaiah, fallang le tlohe mona, le seke la ama ditshila, tswang hara bona, itlhatsweng lona ba jarang dipitsa tsa Jehova,
bane le keke la tloha ka potlako, le keke la tsamaya jwalo ka hoja le baleha, hobane Jehova o tla le etella pele, Modimo wa Israele o le sireletse ka morao. Ngwaneso, ha re dialla ditaba tsa rona kajeno, lentswe le matla ho Isaiah 52 verse 11 and 12 di bua ntho e kgolo ho nna le ho wena. Jehova Modimo o re ka Jesu Kriste, falla ke ho reng ka Sesotho? Tlosa bodulo ba hao moo no ntso o dula teng, o lo theha bodulo bakeng se setjha ho sa kgale. Ha re re ka Sesotho falla, haleluya, re re siya tikoloho ya moriti wa lefu, siya motse wa basomi, o tjho jwalo ho Psalm ya Dafita kgaolo ya 23. O re ha tswela pele hape, falla o tswe, empa o se ke ya ka o a baleha. Ka mantswe a mang ha rialo o re ke ka hobane o falliswa ke Modimo. Ka efangedi, dumela Jesu. Jesu ke yena a nang le matla a ho fallisa maimeng a o leng hona. Jesu ke yena a nang le matla a ho fallisa bothateng bo o leng ho bona. Jesu ke yena a nang le matla a ho etella pele kgotsong bomadimabeng bo o busiang ka morao. Rata o ipiletsa le nna ka letsatsi la kajeno lena, ke re ho wena jwalo ka Isaiah mehleng ya pele, falla fela e se ke ya ka o a baleha. Tloha ngwaneso moo o leng teng, tloho ho Jesu, sedibeng sa bophelo, tloho ho Jesu, bohobeng ba bophelo, tloho ho Jesu, tseleng ya bophelo, tloho ho Jesu, nneteng e sa feleng, tloho ho Jesu, bokamosong ba bo sa feleng, tloho ho Jesu, sediba sa matshidiso, tloho ho Jesu kajeno, hobane le re lentswe le matla o tshwarela haholo. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, ke lakatsa kopano le matshidiso tsa matlama ya ho hallang. Momamedi ya ratehang kajeno, ke ipiletsa ho wena ke re falla stressing, falla dikolotong, falla ditshomong, falla ditshebong, falla boshodung, falla melekong ya lefatshe, falla ditseleng tseo kgathaditseng, falla matleng a lefifi, empa o keke wa falla Jesu a sa o etella pele. O keke wa tseba moo o yang Jesu a sa o tshwara ka letsoho, mme o keke wa ba le tiisetso ya hore yeo o fallang a keke a o sala morao, hobane le itse lentswe le matla, hobane nna Jehova ke tla o etella pele ke o sale morao. Ke Modimo wa nong o setse Israele morao, yeo itseng Faro ha tla ka makoloi a re o sala Israele ya pholoswang morao. Ngwaneso ya rateileng, kajeno re dipaki, lewatle le ile la ba kwenya, la ba bipa, la ba katela tlase, le pere tsa bona, sabole tsa bona, marumo a bona, potongwane tsa bona, matla a bona, kgalefo ya bona, bohale ba bona. Modimo o matla ohle wa di bipetsa metsing, Israele a tsamaya lokolwile, a sa tata, e sa ke wa baleha. Ke rialo le wena ho saseng hona ke re
tlo ho Jesu a o tshware ka letsoho ha re etsa thapelo. Modimo o matla ohle, ntate wa mehauhelo, momamedi ke enwa letsatsing la kajeno, o lakatsa ho falliswa ke wena ka letsoho le matla. O lakatswa a sale morao ke wena ka ditshepiso tse sa foseng tsa hao. Morena wa rona ke wena Jesu ya itseng ho Luka kgaolo ya bosupa temana ya 29 bohle ba amohetseng kolobetso ya Johane ba tlotlisitse moraro wa Modimo. Ke Jesu ya ileng a bolela ho Johane 3 a jwetsa Nikodema hore ha o sa tswalwe ka metsi le ka moya o keke wa kena mmusong wa Modimo. Le nna ke rialo jwalo ka ha Bibele se e boletse hore falla o dumele efangedi ya pako le tshwarelo ya dibi. Falla hobane le Paulosi efangedi ile ya mo fallisa a kalletse pere. Ha ke tsebe wena o kalletseng kajeno, empa Modimo o falla hobane o tla o etella pele. Falla hobane o tla o sala morao. Amen. Ntate moruti. Ntate moruti. Ntate. Ya tshepa o nkutlwa jwang? O hlakile jwale. Ntate re lebile haholo ntate moruti, re lebile haholo ka bosebetsi ba bofane ka bona ntate bo matla haholo, mme e se ka morana Modimo hle e ka ba peo ha e wetse mobung o molemo, mme babui be ba kgoletse molemo. Ke utlwetse ba amedi ka hopola hore bana moruti wa ka wa o rutisa ngweng jwale o lebetse mona re mo shebeletse, empa wa etsa ntate haholo ha o tjhentjha di-platform nako ngwe hle ba language ona a language ya platform e itseng ke efe, empa ke a tshepa ba bua o tshwaretse ntate, ba o tshwaretse ntate ya tate. Ka moso ntate, ka moso ke tla nepa. Ke kopa ntate moruti hle re sa tshepa ba bui hantle, ke a tshepa nako ya o se o tabotse ya hore ka nqeno, mme hle ba bui ba ratang re le buile haholo ka ho ba le rona kajeno, mme se kopa tshwarelo ka eta mokgethehile hore re ile ga di ya ho qala maranga ile ga sokodisa ka nnete, mme ke a tshepa nako e tlang re tla leka ka matla ohle le ha fela a se taolong a rona, empa re tla leka hore re bone hore ka nnete nako ga e boloka, empa ntate Modimo ke yena a phethatsang tsohle, rona ga re fa re le batho. Ngwe ya ratang hle e ba le kgotso, mara Modimo a boloke ho fihlela kopana hape beke e tlang le sebui se seng hape seo mara Modimo a tla re file sona, o tla re thusa hore a nabe se mollo, o tla re thusa hore re tle re sokolohe, mme re tle ho yena ha ke re seatla bohle re be re itlhophetse go tla wa ya kgatla bobedi. Mara Modimo a be le rona bohle. Ntate moruti re lebile haholo ntate, mara Modimo a re hlolofatse mo lelapa la ntate, re tla o mema hape ntate moruti nako e tlang, re a tshepa ntate Modimo o tla ona go fa molaetsa mo hape o matla haholo ntate, hore o go tshwela ntate le hore re lokela ho tla Jesu Kriste kgatla bobedi. Ba ya tshepa hore ntho e kgolo ke ya hore Kreste ha tla a re fumana bohle re lokile. Lefu la hae le re file molemo ka nnete bohle re tla thaba hatla, ebe a re ba le hatla ka nnete ka ho jwala hle ha ebe kgotso wa buo batle sala le morena Modimo re se re le buile haholo, ha ebe kgotso ya morena Jesu. Amen. Salang hantle babui, re le buile mamello ya lona. Amen.